ban pensneu thu pai ba chapang ka special intensive revision jong ka electoral roll bat ban kantiu ya ka jingtip sha ki pai ba halor ka hok ban thep vote ka office u deputy commissioner ka Ribhoi district lengba ka election branch rangkat ka jingetre lang ka office u district sports officer Ribhoi henne ka step kala penlong ya ka jingya kop mare marathon ka basan kilometer kabla tip kum ka run for SIR kane ka jingya marathon kalas dang na Siden Indoor Stadium bat la penkut pat ha NSCA Indoor Stadium ha umlang kedai ha kane ka jingya kop mare la sakhi ya ka jingwan ye shimenta ta ki spangut ki Samla shenrang bat kanthei na keleng ki benta jong ka Ribhoi district Nalor kata la sakhiru da ki officer jong ka district ki balami ban mare lang bat ban ye shimenta kum kadak ban ai men sim ye ki Samla ya kane ka jingya kop mare la plipai ba da ka bau kawe lama da ka kong bala kentiu rani additional deputy commissioner ka Ribhoi district ha ka jingya don lang uba Andrew L Marthong assistant commissioner uba deru u block development officer umsning CNRD block uba Gabriel Lim assistant commissioner bar uba deru u block development officer ka Mahati CNRD block u Akash Marak assistant commissioner uba Bobby L Nongbet district sports officer Ribhoi lembat ki Samla kanthe bat shinrang ki balawan bane shimenta ha kate ke jingya kop ya kanam ladu lara adau Samla Lapynkhraw Thabah u Samla Coverlin doloi u balawan ha kardan ka baar u Samla Vincent Dia olawan ha kardan ka balai na kalyang ki kanthe pat ka Samla Jeny Ramde ha kardan ka banengkong ka Samla Dakati Kendai kalawan ha kardan ka baar bat ka Samla Juliana Bongrong kalawan ha kardan ka balai hadin ka jingya kop mare ki nong panyai ki la same ki khusnam she ki nong job ki bawan ha kardan ka banengkong ki layo e ka song pisa 100,000 tengka ki bawan ha kardan ka baar 100,000 tengka bat ki balai ki layo 8,000 tengka. We're really happy to see all of you, and we're also very excited to see who will win this race. So with us here today, we have Madam Rani. She is ADC in charge of election. We also have Ramde, Mara, Kyle, the sports officer and other officials from the sports department, and our staff from the office. We have conducted this run today. We have organized this marathon today basically to spread awareness about SIR. How many of you have heard about SIR? Just raise your hand. SIR, Special Intensive Revision. I mean, all of you who are 18 years and above, I think you already have an epic card, right? How many of you have an epic card? Kadang mana pergi bela epic card? Jadi baru kita bela epic card, try pilayo untuk pendak dengan perform ini kisah, pelalai TV room pilawan. Kalau kebetulan ini kita di concern, kita di responsible citizen dari India, mengidai ban pentumai dan dia berpendak dengan perform nang bakal keteng kejoki, bakal keteng jolo beladon efikat kalau duduk dan kalau shout nang balik tunggu. Keteng jom itu di badan electoral, dia itu di bala participate dalam election di bala tersebut. Agar keteng jadi kamdan, kalau itu bakal sisa, kalau kawai ni ilat tikna opi pendai ino sosial kurang dari India, dari citizen dari India. Kalau kita ya baru kita lepas dalam sedang, kita ladon yang epikat, ini tua atau kita yang kena message, dan itu kita palle, bapak tidak perform, berkendet saya ikendu ikbiar role, ikendu ikir abasno kijoki. But lima juki kila dan kelis panggil reform dan pendak pada. Itu kita barang sudah kerasnya dulu kila dan apply dengan epic. Tapi kita kena apa lagi pada kerasnya di kita dengan sana. I kini kerja awareness di sistem kita buat. Yang kena sekarang bagi baca kena jingga mana marathon mentasmi kami organize. Ini akan spread kena message. But haju kapur ni wish yapi baru all the best. Ikuturu bagi perkiar lagi kita sendiri, kita mengikut Samla bagi jaga jangan kaliti jual kam wajam dan maintain yang health perkiar lagi kita jumlah kita di penjat yang kita hati joki kita mengenal drugs, bukan port bagi kita minta bagi joki bagi kita minta bagi ikut penjat untuk Samla itu ikut Samla perkiar dan tahu. Berkunjung bagi kita responsible youth to contribute dalam tadi masalah berapa kita dikenal dengan